Round one. Убакыт келди. Өтүү керек. O-Bank жана O жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. O-Bank жана O өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Depende da queda. Se foi queda por causa do soco, os juízes vão observar. Se for queda porque escorregou, até que o árbitro afasta assim, olha a limpa-luva, a queda que foi acidental, escorregou. Olha lá, foi queda acidental, tropeçou. End of round one. Round two. Agora foi golpe rápido. Aí valeu como uma queda.
End of round 2. Round 3. Para voltar a circulação, né? Para ajudar na circulação, porque ele fica muito tempo nessa posição. Outros fazem isso com a luva, assim. É para ativar a circulação. É vista de lutador. End of bout. Official result, Ring B, the winner of the bout by split decision. Red corner, Kyrgyzstan, Avarzhan Kudzivyev.